هكا تقرا خدمه دي ريشيرش يوتيوب قبل دسا À mon sujet. ton sujet ناس كان كونسيبت درابو امازيغ كونسيبتور Origine. يفريد يوسف مذكور دي امازيغ Voilà, c'est ça. ديجا كيما هضرنا دي في درابو امازيغ l'origine ce n'est pas vraiment vulgarisé ماشي ترانسيتيسيون Oui, c'est-à-dire. كسريا كيوم زيك إن يدعوا إنك وقيلك ماشي بسعود محمد عربي اسمه الفن يخدم يون quelqu'un l'avait conçu c'est un taxieur et qu'il avait conçu alors جبد داك الحالة donc bon voilà نقول هكذا يعني فاد un peu des drapeaux un peu particuliers فرحات صفة ديوان الأمسية صفة ديوان المزابي صفة ديوان مي اون فيريتي واقي هاكي كي نسن سوفلار بلو فير اي جون يتلمس السينما زيرون اثنا في سي مصر انا ما ليزي الكاميرا Voilà, كيف يقول اسمح لي كذا يوسف اسمح لي قاعد تحكوا ابري تقصد باش تفهم انا واقيل اللي تفرجن دو كوا ساجيتي يغليس وليد محمد انك ولد نكاجي انك فوالا انك هناك لو كونسيبتور اوريجينال دو درابو امازيغ انك جو فوت انك مقرات انك صغير نوا انك جامري بيان كش رونكونتر وكتقصر ديالس et bat tout de suite جوك شغلي ودونك تفضل موبيل ساكي فاتك الصحة ميرسي يا ربي تفن دقيق وخميس يا بو راك غنمشي للخريف قوم نحبس اي بي كيقال محمد اللي قد سير ذا الخريف كيما تاكي سوق باريس نو سير ذا الخريف كذا صوف وليدي بغا سير ذا نكون سير ذا الخريف فوالا اللي قيس الفنا ماشي عفو ربي الله يسلمك سيدي très bien. السلامة عليك مرحبا كاين مالغري العاج évidemment كاين je me sens physiquement ما كاين 20 سنة. الله يبارك. C'est quoi le secret? Aucune maladie. Le secret, il faut savoir combattre la vie. Pour la bonne raison. Il faut pas quelque chose c'est comme une machine. Il faut savoir l'entretenir. Et il faut éviter les qui sont nocifs. ديال الشراب évidemment يستغلاي الدخان يستغلاي et tout ce qui sont sur les ingrédients qui jusqu'à la drogue et tout ça alors donc il vaut mieux que le corps reste sain mais le ton corps sain tu es automatiquement appelé à vivre 100 ans ainsi مي بالفقر شواري كي بورتو القبائل زيكو كفاقة هذا ايفيدامون نسميو التصحيح ديالنا خص انا في كيرو مات سويتو كان ديجا جي ايتوديا سا ني غاس بريتو نا الشرع كي انا مزوارو بور بروندر ديسيزيون ديفينيتيف اللي غا في الطابله الفيرب مان رني غنفير الشرع الناس فوالا السيناكي ان بو يقلهان الى السونتي alors automatiquement زمان الناس زمان يسوسي ضرب يما زمان يتسك اسمي مزيا ثيما تزمر هاك كاين ندير alors كنت الشراب النث ولا شو ما والي غير البعض يسوى يتمل اللي يوزر كل قلت شو ديه الدار يعني يزرار باللي الصوره سيك تروحون لو كدا الدخان الشماير كل كيت يعني j'aime la liberté je ne veux pas dépendre de quelque chose. Il serait capable de faire tout pour demander une cigarette. Il se rabaisse. Alors donc, évidemment, on n'est pas comme ça. Très bien. Et les dans بس تقصدي زيت الزمور يعني يتهرس حاجه زيت الزمور صغات سوا خاطر زيت الزمور سي ناتوريل سي بور سا سينيغمان ولا سيسكد نكار زيكا كي ولا غرما قران على الخلع لك زيت الزمور زيت الزمور الدواء ولا شيء اين مثل هذا مي زيت الزمور توارد نكون قلت مور القبائل خلاك مثلا كونسيرن حاجه بيجي مع اللي صار بقى اللي تولي وي مي سي الراس سي الراس سمعت لنا رسول مثل الحاجه وندوا لا دير الساقي فريمون سي ان كري يعني دالارم tout Kabyle doit savoir. Zit Zemmour, il est strictement interdit de le réchauffer.
وي وانا سير تاكي خاطر باسكو الشياضه قال تقام نزيد الزمور اتونسيون يفو فريمون كو لي جون اريت ميم ولي كنيس باين كنزيد الزمور صاد لكن انا نستحو زيت الزمور باش نديب زيت الزمور اللي كونسيرجين ما يحمو ما لا يرغي سيل ديباس 40 دوغري 50 دوغري سي لي كونسيرجين وكي ما تبقاش تزرع سي فيتامين ولا متبع لا كوزين لا يورفيدا الهند ils ont déconseillé زيت الزمور وفان بلي سي لو ميور انتي اوكسيدون يكولش يسعخر اي دواويت انفيني مي quand il n'est pas chauffé. S'il est chauffé, il est cancérigène. Tu vois, les guettes mortes, c'est concerné. Pourtant, sous زيت الزمور, باش تلقى باسكو سباين خفاف سباين كلش الزيت الرشيد تو سا ودوطر ويقول نهضر في السنه كنت حالبه في زيت الزمور توالي زيت الزمور نشرح عندها نيس نسيس نيس زيت الزمور on doit faire attention de ne le pas chauffer نمشح Nihis. Il est bon. C'est la panacée. فاتنا وضع في الطريق ندور ده في طريق شتو حكي نهضر ده في الخريف نهضر ده في زيت الزمور وكيت معاش الجود بيان سور بايلي اي تصيي وانت بديت يخدم لاكروت لاكروت دحو فيك زيت الزمور هكذا هكا يعفو ربي لكن الصغير شي بارو ما صدلو ثمن يعني كي سي تري تري افيكاس تاعك pour tout et la santé tout ça et tu on peut dire que tu rallonges ta vie de 10 ans et évidemment il faut suivre ماشي de temps en temps وكل صباح كي نحملها نتارتين وميال puisque نهضر في الصحه جوستومون كي تهضر بالطريق شو الا قدرتيش فيزيك il est à moral c'est plus important là oui moralement évidemment il faut avoir العقليه السوسات ذاك المزارع ولا قراك بغينا يدين اول كي يقرح بغا تلقم الفينان غتقصو il faut السوسات ذاك alors là c'est très important خاطر ça joue sur le moral ما الا من كل اول راكديني والبعض اتقصر تغامض يعني كي تمدي النيم تخمم الغرس وثقال النار سترافاي خاطر السيرفو يفو مي لوي انترودوير دي شوز دي بون شوز ولا الا كيروح خاطر داير ميم رومينا كاينين ستريساكي دونك سا رومانا زيك ممكن زيك الجود نو سينال ستريساكي Bien sûr, aussi et quelque ça c'est un témoignage de Guy Vivant. J'avais l'âge de 25 ans, je suis né en 63. À l'âge de 25 ans, je m'angoisse dans l'attente de ta réponse. روح au dictionnaire وكذا ولي سنغرا j'étais un bilingue mais à l'âge de 25 ans سنغرا le mot angoisse le mot stress je fais rectifier ديالو 88 روح على الديكسيونير داون باش دواليها 88 شحال يعملوا لها اخي الله ايبا ثورة اقول لك واش طاح السن ستريس كي لونكوس وي مي ولا لو كنا مع كاينين واقيين بزاف يكشموا غوفل خاطر ما يخدم غوفل والبعض لا شتني تيستغلاين راه يتسمى ما الا من كل حاجه اسخن ضغوفل لا تستخمم الفلاس يتغم ولا ذوذ كيتسيلن زمر ما كان تعرفوا فلاس ورفانا كير on peut dire c'est une partie de la maladie. Très bien. صحاب نزيك ايورو سين لونغواس كي نو سين ستريس كي ماشي الترم اسمي عرقن تطلع ويدي في السنن مي ملايلي تسكر تصبح زيك وقبل يطيش غد نمي قبل يطيش تبدو الخدمه في 12 الدار غزال غتسر الصباح وغتكفض الخدمه كتخدم شويه لا سياست تمديت قرني كيزيزفو تكرر تروح تخمر الخدمه كداور تمديت تاهي تصل شكر ولا شامكان يتقلق ولا يبان خاطر ما الفيزيك يخدم المخ غير في انستون بريزون اكزاكت يرنو لواني ما فرح مع الخلاع هادشي هذا الشغل يمكن نقارس لواني ما كان
Notre religion, c'est le travail. Donc il faut travailler. لكن كنت دينا كوا تفضي مانيك. Alors إلا قد تكرزو إلا قد في الشغل يمانيك هذا كينفعل يعني إلا قد تمنضي ويا ماشي غادا سنتين أسفر راينا كنسنو هذه اللي ورا بعض يخدم تيبورا غير نجار تيبورا مزيك تسمرني ويا هذا في البعض يقول محسوبة ما كانوا يتصور بها أستنهور ما توثو هذا يروح الوخام ريمو لنسا سرلون ثيثا ماشي غير مثورة هذا روح ريمو لنسا أتوالا لو مش تشو الأول النيو ما كنت كنا تجمع تدف سيت اون ايكول لأن تساونا معانا تساونا ندير المثول ولكن ريست نفهم تدف لأن يخدم مثل ليسا راه مثول الصحتيش موياكي صاروا très loin, ça remonte à 1000 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes les premiers à avoir établi une république. وقبل les Romains. Alors فيني خدموا في ليسا والقانون الكلاكيت. Après يبغض ثمثوا chacun va sur les Phéniciens, les Romains, les Byzantins et ainsi de suite. الوقيا يتهودوا. Ils font tout pour détruire notre histoire. Et détruire notre culture sur tous les plans, même la langue, même renard en tribu, alors que nous formons un seul peuple. Et non plusieurs, par ignorance. Et ce que je ne comprends pas, c'est des intellectuels. Ils nous font croire qu'il y a plusieurs patois, il y a plusieurs dialectes, il y a plusieurs. C'est divisé en tribus et tout ça. Alors que s'il y a dans le monde entier, s'il y a un seul peuple qui est formé d'une seule ethnie, c'est bien le peuple berbère. À travers la France, c'est un composé de plusieurs ethnies, un peu partout. Les Corses ou les Bretons ou alors, prenons l'exemple. À travers un Breton, un Corse, un Alsacien et des Néerlandais ou Femnera. Prenons l'exemple évidemment les Mazirs. On va تروح vers le Maroc, Tunis et tout ça. En tenant compte évidemment de l'invasion, de la destruction de notre culture. عندنا ثورة نغرو مركز الكل كتاهي ديال الماروك هادي نظر الوازس دو سيوان كروح عندنا هادي ديال الجزائر كلا ليبي باك فاهم سي سكي بروف بلي nous avons une langue de la même racine. Nous sommes un seul peuple. Mais il y a cette différence. Le كان الصغار la langue française avec ses synonymes, avec des mots qui sont un peu partout, ne serait-ce qu'une seule génération, ça va تفرق. كل يوم هذه تمسلاي يسيروا تمسفاهمنا لها. Et qu'est-ce qui fait la standardisation de la langue? خاطر قارنت لنا اريا يون الست الويست النور والسود دائما تمسفاهمن. Nous connaissons cela, non seulement ils ne nous ont pas laissé, mais ils nous ont interdit. Comme ils nous ont divisé, ne serait-ce que le Maroc, la Tunisie et tout ça. Il n'y a qu'un seul pays, l'étoile nord-africaine en 1926. La même chose par l'étoile nord-africaine. C'était pour libérer toute l'Afrique du Nord. C'est dangereux, on va faire un Macan. Surtout faire Gamal Abdel Nasser, Messalir et tout ça. Les véritables ennemis, évidemment, de la Berbérie, et des Berbères en particulier, eh bien, c'est Messalir. Un bon Yehud, évidemment, chez qui Barcelone, c'est le père spirituel de la destruction, et voilà, exactement. Et voilà. Et dernier, n'oublions pas les royaumes arabes. Quand Napoléon III, son objectif, c'est de faire un royaume arabe. Alors, il a établi même des bureaux arabes. Alors, donc, on a un historien, Joseph Nilroga, il a écrit beaucoup sur les Turcs. Il a même décrit toute la Kabylie. C'est un livre, Qaras, guerrier kabyle contre les Turcs, contre l'Empire ottoman, si tu préfères. Alors, Vienna, évidemment, il me slide, les bourgeois خدمنا un peu partout, لاقيك كاع مروه برجع مروه وعنير في الجزائر في un peu partout. نكون لاقيين
إلا يون كيري طريق ردوتابل كيف ديالنا اللي الرباعية اسمس فراوسون. Alors تروحون دير كل دام بارتو لي كيرينيو خدم ثير بويا تروحون صغلي الناس اللي برج أعمر هو مي بولا عندنا دغا ايفيدامون اسنعود البرج نيا يخدم شغل لا كازا سي بريفير. Alors mais nous donne une petite génération d'Oural. Mais nous on est quand même sur Oural. Avec la puissance quand même les Turcs qui sont plus puissants. Nous connaissons qui me croyaient la Gigathienne. C'est à dire que les Gigathienne. Alors nous quand même le Var, nous Evshkir, Zik et tout. Et bien malgré ça on résiste quand même. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que les derniers résistants c'est la Kabylie. C'est pour ça que nous connaissons le Darid ou la guerre. Nous venons à المقاعدة تاع الطريق évidemment بين الإسلاماكي الإسلام سي كاتاستروف لو كان ماشي الإسلاماكي تينضرب خاطر عربي مزايفن en réalité à travers الصحراء puis l'histoire le dit d'ailleurs قال لك بلي imagine ils ont battu les Arabes et l'islam a battu les Berbères. Alors c'est l'islam la dynastie des Moravides la dynastie des Mouahidines et tout ça. Ils se permettent d'y aller en Orient, les Bédouins, soi-disant à Asfamen, le Coran. أما القرن الثاني كل شيء طفى القرآن. Alors ils se sont permis de détruire une civilisation des milliers d'années. Alors l'invasion à Alexandrie. الذين يوث لا بيبليوتيك يخدم بطوليمين نمازيغ اون 300 avant Jésus-Christ. Et ben عمر اسمه بذل يروح عند ليجيبت يفد هنا في لا بيبليوتيك هكي يكش مال داخل يخزر كيف كلش تعرف الناس يمولاش تعرف تتصرع الناس لو كان ثلاثة تعرف في كتاب يلاقي لي زوفراش يقول نلاقي السمسن يتعرف خاطر تعرف ذا هو العربي الناس تتصرع لا لا تتصرع غير يمكن ستيمس. Alors les ouvrages, il ne faut pas s'étonner باللي attention يروح نكون les ouvrages de Massinis, de Jugurtha, de Jubal de voilà Jubal c'est un grand intellectuel. C'est un scientifique. Il a écrit sur la science, sur la géographie, sur tout. Alors les ouvrages n'y رحت malheureusement voilà. Et en plus, récemment, pendant la guerre d'Alger, la bibliothèque d'Alger, c'est pareil. L'OASS, et puis les historiens, ils ont fait tout pour nous détruire, nous mettre à la couverture. Ils préféraient parler plus des Grecs, des Romains, des Perses et tout ça. On n'existe pas. Donc, en Égypte, évidemment, par rapport à ça, vieux Caire, imagine faire le mode. On me donnait le Jamal Zahar. Alors, au fur des Les Fatimides. Les Fatimides, voilà. Alors, là où elle est née, évidemment, qu'il y a c'est le même, justement, pour à la recherche des couleurs. Alors, au fur des noms, Garweis, un Suédois, un Allemand, un Anglais et un Français. Alors, Garvan, on a comme ça, je lui ai posé la question, qui faisait des fouilles. D'après vous, quelle est l'origine des pharaons? Qui n'est pas avec une preuve d'histoire. Alors, il y a des chouks. C'est algérien. Il y a des figurez-vous, vous êtes de la même race. C'est des Libyques. Ça bon. Il y a évidemment, si vous préférez, c'est des Berbères. C'est vous qui les pyramides. C'est vous qui êtes à l'origine de cette pyramide. Vous avez eu des pharaons et tout ça. Là, la 22e dynastie. Voilà, ce pays-là fait partie de l'Afrique du Nord. Donc, on peut vous rendre hommage. Vous êtes un très très grand peuple. Et malheureusement, chacun va essayer de revenir à la guerre et vous divise sur tous les plans. Sur le territoire. Il y en a qui sont arrivés même du temps des Français, la petite Kabylie et la grande Kabylie. Même, ils leur interdisaient, même Shirk al-Souk, il a un farq. C'est pour diviser Tamslek. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner qu'on se retrouve dans cette situation.
هذا يوسف سينا دوار اشطح فير نريد باللي نكون ديجا 1000 ans avant Jésus-Christ on était démocrate on était شو تقصد لا تقصد كي ايفيدامون الاولانيه لي رومان خاطر قالك لي رومان كي انفونتي لا ريبوبليك مثلا ils l'ont inventé en 900 donc ça fait 1000 ans un siècle avant les romains ils نبداو la république. Alors le reste de التجمعيات تذرين c'est ça on peut dire خاطر comme on a été occupé on a perdu cette république on est des démocrates les مزيان التاسية alors évidemment après si je peux me permettre de sauter خاطر يدي فكنن باللي نكون دي مزيان بديت يعني ديسلو فيها لا ديفيزيون ماشي نسال افريكوز افريكان alors déjà يفكنن باللي في لا ديمقراطيه في المزيان في تو سا لا لايسيتي ديال تنكوني avant le judaïsme, le christianisme, c'est des croyances, c'est des croyances scientifiques. C'est magnifique le connaissance de ce boussel. Amon. Non, si tu veux, mais c'est une croyance scientifique. Le soleil, on était... Le soleil, il est utile. Non, on était adorateurs du soleil. Le dieu Ré, qui est Amon aussi. Ben oui. Nous connaissons en réalité, on a évidemment, nous sommes la femme. Il n'y a pas de vie. C'est Noun. C'est là, c'est Noun. C'est d'où vient Et Weg Noun. Noun, c'est Amen, le seigneur de l'eau. Nous sommes il y en a Echel. ولا شكل كلش تصدق بالوكال. Echel, c'est le dieu Jev. Ou Jiven. Voilà. Tu me donnes des informations. C'est comme des informations que quand je t'appelle. Voilà. يعني كنت نسميها في l'être humain. Alors, l'être humain, on considère que c'est une vie dans la vie. Donc, il ne faut jamais تدورهم الجاريك ما تدورت أما كنيك تفرض يوفريو. دونك لو كان تبيع في ذاك سي مانيفيك. تسمع في لواياكي عندنا على الومان. دايما يقارن يساس. إلا قارن السمسم إلا قارن tout vient de l'eau. Voilà, c'est notre mère. C'est la vie. هاكا دعني كنت مثلا في افريقيا وتيخدم على بابي سوسيني هذا هو الدنوب. هذا هو الدنوب. فوالا. ما يزمط التجرة. فوالا. تمطوط يزان تجرة تزمات زوج عيفان. فوالا. تسعة تبيع. التجرة خاطر ما كان تنفع. لو كان تشوف ميم ستيكلزان لكن كي تزرع هاد فان اللي قال تسلو et ben أماكن الدنوب. الدنوب باسكو توشيرت le temps أنذا لا سيف élaboré tourne التجرة ولكن إلا قد توشير قبل يصير قبل يملاري ما يدير لا سيف قبل histoire اللي هي تيملارين اللي هي تيبركانين مي كوماسا 2 جونفيي خاطر نكون سي بورسان ثمن سي الكالندري بربر نخدم الكالندري. هكا هو اون انيكدوت زرا عندك ناس قارن فوس ذاك فوس اماكن كي تاكل زمت كيف شو ذاك